kwambiria thaiji. Munini wa ngavana kaunti ya Meru Mutuma Ntwithinkia na iringirite kiempe na kuga we ni aete ngerekano njega kiri anini ba ngavana bangi nthigurune nyuma yawe kugwata njara ngavana Kawira Mwangaza ndiria ararigikara ngone. Mutuma aritariria siasa baba ingi ni baramusukumaga anene gutezaniria ngavana Kawira Mwangaza untu buria aregire buru. Mutuma aretie onde ngavana Kawira Mwangaza erigiri gwika gikaro na munini wa rais Rigathi Gachagua ntuku ya rojo kirigeria ria guchwira Meru mwerekera. Boniface Mwongera niwe winachio. Keria kiri kiuthurano kia mbere buru mwaka juju na kumekarekera bunge seneti kuthura ithika munini wa gavana ndene kaunti Meru bwana Mutuma Ntwithinkia na umburite na kwa kwina ntu amona na siasa baba ingi baraba mwira mwarukire gavana Kawira Mwangaza ende we ugachina chi kabaitaro ate mutiganiria gavana Kawira Mwangaza mwaka miaka 10 ethiro ikinyira muthia ndira mama arari thinenera barambira gati kauka yukie katerito imuno gati kurema woni nani ndawa ari ya minister wa Methodist ndawa ari. Bwana Mutuma ariongera kwa kethiro ngama gitekyo gavana ndene kaunti Meru mwakene jwa 2032 kana 2032 na mukaria jojo mwega na gavana Kawira Mwangaza noju akwandoro kethiro kya munini owe bethro bekarania Borankienda deputy okwa ambwithiria rira ngai agamba gite kya gavana niu ndabwithirie mama Kawira Mwangaza na kwa deputy okwa nontu ore ndene ya Meru iyi ndi kwira ngugusetera standards te sawa sawa deputy nontu inkumenya otiuma Tharaka Nithi otiuma Nyeri County otiuma Murang'a kana Kirinyaga te Meru ari kaka bwithia bura mundu ucio we atabwithia ndirenda we ya support governor kuo witwa Mutuma 2032 nontu mama eringa miaka 10 kaunde ujine ka gavana Kawira Mwangaza kwethirwa kebiro gitini ni MCs babunge kaunti Meru mwankarire gamba ria chiruri bunge senate ndwaria shamwembe no kure kundi na le mutumumite ishigikano bobwega ithanaku Mutuma tonekanie karaja mukunyaniri na kagita konthe kuma rokere mwankogoro tuko nonekane rungama na gavana Kawira Mwangaza mwankarire nteto shakinyirire muthia. Watu wa Meru, asante kwa maombi, asante kwa kusimama na mama, asante pia kwa kukubali kumpa mama kura nyingi sana, na tunajua Meru itakuwa benchmark ya all other counties kukuja kuona jinsi uongozi wa wamama utang'ara katika nchi ya Kenya. Rojo gavana Kawira Mwangaza nerigiri kwethira itima na munio rais Rigathi Gachagua kiri moshemano jithatu jo kugere gushira ntaira ni nyathere ndene kaunti Meru kuririkana betikaniria moshemano jogijo mutho kethira jo ithika RMCs bana bunge bathatu ba kaunti Meru munio rais Rigathi Gachagua na gavana Kawira Mwangaza bakethira bechinanira manto yara kwenda kubwithia baba askofu iyo ya kuruwa nayo kwe wanasiasa bate kwenda manto fulani ya karika be ya kurwa miaka 10 tutoera na devolution inante to ikuma Ameru nderendo bwira bolelie ora manto yeti to karika ndene Meru mwathani atachokerie njona wetu ndene ya ntura ya Nineve atamuchokerie ndene ya ntura ya Nineve kwina habari njema ero ure akwe nawe kwina habari njema nke reporter Ntoshero TV kuma jake ngina kithoke Nairobi mbeta Boniface Mwongera.